Shalom, selamat pagi Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pema ijalo hita, rigapan siganu pari bata, bani panorang sugut nyerion, pasada hita uhurta, martongko hita. Puji-pujian, terima kasih isombah kon uhur nami bamu Bapa. Bani kanup diar layakmu natongtong, manugu-nugu, masarihon, jana mangiri-kiring lekah nami. Ben boy hanami puho ibagas sugut nyeron ibagas nadirkas haganupanin pitahalani hidup ni hurmu ase Bapa bana siul ipukah kanami perguluhan nami bani pandorang suguton pasu ham jana patotap ham urapa pikiran nami marhiti hatamu ase barang aha petongon sidopakonon nami totap ma gok ibagas malas nyur hanami bandalan in maronjolan bani hatamu. Amin. Bapenang nalongan dibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapena siam marianan bani panorang sogot nerion. Nabu isisihanami marhiteho ni channel YouTube on. Degapan siganu pari bata sadarion Kamis tanggal 27 Juni tahun 2022. Aima tersurat bani buku Yesaya bindu 60 ayat 10 nama katahon sonon halak nalegan ma paulihon tembokmu anjaha raja-raja ni sedea marugas bam tongon ibagas ringisku hubok-bok ho tapi marhite parotoni hurhu idopan kudoho bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus saur ibotoh kita haganupan bahasa depkosi mulak bangsa Israel kun habuangan Babel marutol do sidea tene mangidah huta hatubuhan ni sidea ai huta hinaholongan niur ni sidea doma gabe harangan janah tembok ni pe doma robo sonai age rumah ni nebata na Jerusalem pe doma rata pakon tanoh totu parutolonon on bodo membahen bangsa ai gabe pesimis atape gabe langadong semangat bani sidea porini petongon doma madua sidea kun habuangan Babel tapi ipadok pakuse hubani persoalan na baru persoalan na lebih bagal use antara mamukah perguluhan ni sidea marhitehuni na parlobe pajongjongkon perguluhan ni sedea atap pajongjongkon benteng apa rumah ni nebata na i Jerusalem. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas situasi na sonayai ipadas nebatado bagah-bagah hubani bangsa Israel bahasa nebata porini petongon sopat do manggila dopak bangsain manringis mangidah dosa-dosa di bangsain dopak nebata tapi anggo hidup ni hurni nebata tetap do bani bangsain ay maase sangga ihatahon nebata hubani bangsa Israel halak na legan ma paulihon tembokmu artini ay bagah-bagah ni nebataon ay mabagah-bagah na pasti ihorjahon nebata lahu mangurupi bangsain janah bagah-bagah ni nebata ipasaut dopak bangsain sedohala ni habucuron ni bangsa Israel ilobe-lobe ni nebata tapi halani bagal ni holong apa idop ni hurni nebata hubani bangsain janah tongondo sonaido tongon nebata mangurupi bangsa Israel marhitehon ni sanggah na pajongjongkon rumah panumbahan na i Jerusalem dihuddo age harajaon Persia lahu paulihon tembok Jerusalem na dop mareong ay janah raja ni sedeape dihuddo homa marugas lahu mangurupi pasalosehon rumah panumbahan na adong i Jerusalem. Totu bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tetap niukur mangarap bani pangurupion ni nebata onma nagabe podah
atape si pasingat batta marhitehon ni rigapan batta bani panorang sogot nyarion. Tongon, doma tongon ialami hita. Sonaha pakorhon ni pandemi COVID-10 sia. Age secara ekonomi, hasehaton, sonai age parguluhan itongah-tongah ni keluarga, apa ibagas parhorjaan tape bani sabta noon haganupan mengalami krisis dohita. Jana songon bangsa Israel ra sukun-sukun dohita nuan na ijalo na parlobe ipukah kita ipajongjong kita ibagas parguluhan taon malas mohurta bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus songon na bata na pasaut kon bagah-bagah ni hubani bangsa Israel bani panorang ijia na pajongjong kon rumah panumbahan na i Jerusalem rosi na paulihon tembok na adong i Jerusalem bani panorang ijia sonai mahumani ihatengerhon uhurta bahasa na batado hasa na ipaima hita na batado hasa na iarap kon hita laho pabayuhon parguluhan ta hulubean ni Arion halani ay tetap mahita marpangarapan hubani ne bata jana ulang iambu kon hita atap itadik kon hita pangarapan ta dopak ne bata porini petongon bani panorang on songon naburat ope lidah kita laho mengubah perekonomian ta sonai age kehidupan perguduhan ni keluarga ta pakon ibagas parhorjaan ta tapi dingat kita ma bahenon ni batado carani lahu paganjang kon tangani lahu pabayuhon atape memulihkon perguduhan ta baik ay secara ekonomi kesehatan parumah tanggaon sonai age ibagas parhorjaan ta halani ay tetap mahita martengir nihur bani ne bata jana tetap mahita makorjahon ahanaduk itotapkon ne bata namadiar bata si horjahononta domu hubani harosuh nyur ni ne bata jana ne batape pasirsirhon namadiar bani parguluhanta si gano pare amin martonggo mahita. Terima kasih ma Bapa bani hatamu na pondok in na do mamandukari ur apa pikiran nami ase torangi hama ur apa pikiran nami ajari ham hanami marhite tundumu nama pasing in asilambit idah kanami tongon Bapa caramu na luar biasa laho pabayuhon perguluhan nami rosi perguluhan ekonomi pe ai apa ibagas parhorjaan nami halani ai Tuhan bubai ham hanami tongtong marhite tundumu nama pasing in asi barang aha petongon nasiol si parayakon nami ibagas guluh nami si gano pari tetap mahanami maronjolan bani hidup nihur apa pakka holongimu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion amin. Jalo hama pasu-pasu hubani Tuhan na batata hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni ne bata Bapa apa persauran ditundui na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amin. Selamat pagi mahubat haganupan Bapa nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduar matongon sa ganjang ni rion ihap kon hita pangurupion ni bata partolong ni bata hubata bahasa sirsirdo ia tetap rappa kon hita lahu maparayak na madiar ibagas parguluhan taon andohar matongon shalom.